Evo ga samo palit, ja kad mi ništa drže nema, kad počnu palit gas, evo ga. Kad će on početi raditi? Sačekaj samo sekund. Ili ja se molim te mikrofon, nisu ljudi strpljivi ni sekunde, ko Amerika, žurba, stalno žurba, trka, frka, ubosti, čekaš 5 minuta da upali. Treba ti stativ, treba. Kako? Dobro. Eto ga. Dobro večer. Dobro večer! On je već onako čovjek s iskustvom, čini mi se po dizajnu ispuštanja ovog stativa. Dobro ti ide, mogu ti reći. Moraš na mikrofon govoriti jer te on ništa ne čuje, ja te čujem, ali ne. Rekao, šta ima, ne znam. Pa evo sad sam rekao njemu kupio košu i ekspres, ništa vala više novo. Malo mi uoči udara, ali dobro ide. Kako? Malo mi uoči, no ne vidim ti face od košlje. Ne vidiš mi lice od... Da, malo samo. Vidiš sad? Bravo. Ništa posebno, Boga mi. Ništa posebno, sretnja, žalost. Nisam se ni obrio, ima jedno 5 dana. Ne radi ova naša mašinica iz Bosne ovdje, slaba struja. Počeo se brijat zapje, sve kontam, bolje prestane. Dok nisi počeo ovo malo što imaš. Tako da eto, uglavnom dobro je. Šta ima ti Sarajevo? Opet ti šta ima. Šta ima u Sarajevu, BiH, to ne treba. Eto, prije 20 dana sam bio... Bila plata, bilo super, dobro. Super. Eto, Kako došao sviđa sam, Amerika? kažu, tamo sad snijeg pada, drago mi što sam ovdje. Drago i nama što ste došli. Inače ti dolaziš isto iz Bosne. Iz Mostara. Iz Mostara. Jeste. Veliki pozdrav za Mostar! Lijep je grad Mostar, nažalost i političari ga uništiše, nema u njemu ništa osim starog Mostarića. Hvala vas. Ima, kaže. Tako je. Biće dobrih ljudi i žena. A to je ono, to je opet Enes Begović, jel tako? Dobri ljudi i žena. Vidite što je ovaj Enes Begović. Lažeš. Ko? Ti Zašto? lažeš. Kako? Znaš onaj vic kad ide Mostarka, naleti na drugu Mostarku. Dobro? Kad znaš gdje sam bila, kada lažeš. Ja konto ti počneš... Mostar je najljepši grad Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Hvala večer. Poslije, mislim ono, moramo biti iskreni. Teo, Poslije Sarajeva, naravno. dobro, sad nećemo, sad Sad ide ona regionalna vrsta. Evo, sad nećemo, sad to kvalifikovati koji je bolji, svi su lijepi, onda ja počnemo o Srbem pričati. O Guberu i ostalim stvarima. Teo, onako mi smo se opustili. Recimo je. Spreman si. Spreman. Ajmo sad. Idemo. Ajmo. Ajmo. Samo ruke. Rušica si bila jedna u mom srcu. Rušica si bila moja, a nije za tebe divlja kupina. Čovjek kao ja, Bog mi daje, Bog mi odnosi. Rušica si bila, sada više nisi. S vremena na vrijeme, kao da čujem slove, ko da ideš preko. Taka s vremena na vrijeme, al znam da nema prava, ti nisi više moja draga.
Hvala puno. Hvala. Moja mama. Hvala najbolje. Iskustvo, šarm. Dobar glas, sve na jednom mjestu. Hvala. Što se mene tiče, ti si predobar. Ali eto, Admin uvijek ima jednu riječ više. Ili neko drugi. Hello. Ertana. Interpretacija odlična i super je što hvala Bogu imaš maminu podršku, jer bez podrške nema ništa. Veliki pozdrav za njegovu mamu. Molim vas. Molim vas, ovo nemamo priliku svaki put, ali evo sad puštamo. Mama nešto da kaže. Evo mama, samo sekund. Evo ga mama. Bez mamine podrške, ali bez dobrog glasa, bez obzira mamina podrška, ne možemo puno. Ja se slažem sa mamom da bez dobrog glasa nema tu ni mame, ni tate, ni babe, ni dede. Odlično, od prvog trenutka ja kad sam čula ti si bio moj favorite. Hvala puno. Od mene 10 i sve najbolje. 10. Ja bih samo teo još ovo rekao, kako god oni govorili to, da nije bilo mame, ne bi bilo ni glasa, ali eto. Tako da, ja puno Možemo i mamu čuda nešto otpjeva ako nije problem. Neki drugi put pjeva vama, bio je to Teo sa 40. Hvala Teo! Ne zaboravite da glasate za svog favorita ovdje, znači imate ispred, svi koji imate karte, znači ubacite za svog favorita svoju kartu i mi ćemo poslije pregovarati glasove. Tako je, mi idemo dalje. Da ja glasam. Ne smijem, to je sukob interesa. Meho Bektić! Gdje si Meho, druže? Mikrofon je tvoj. Evo ja. Evo ga. Jedan. Evo ga, ja sam kriv, niko nije. Probaj sad. Jedan. Dobre. Meho, prije svega možda podariš sve ljude koji su tu, da kažeš zašto se prijavio, zašto voliš pjesmu i ja pjavu. Hvala pomoć koji su došli da nas podrže sve koji učestvujemo. I hvala gazdi prostor koji je nastupio prostor da možete... Samo moraš mikrofon sve bliže ustima držati da te čuju svi. Gazda, uglavnom on te je pozdravio samo. Hvala gazdi prostora koji je ustupio prostor da održimo takmičenje, a posebno mojim kolegama koji su tamo za stolom. Veliki pozdrav za Gazdu i kolege. Ne smijem zaboraviti i ove vamo kolege koji su došli da glasaju. Tako je. Ovako se kupuju glasovi. Hoćemo. Može. Maestro, pusti nam je.
je... Hvala publici. Ispolati mene, ne. Ja ruku, ti sloni. A nema veze. Moram se zahvaliti. Veliki... Pozdrav za menadžera Mehinog, Vetića. Pozdrav za menadžera Bajru i ostalu ekipu. Da vidimo što kaže živi. Reflektor će me uništiti večeras. 10, 10, 10 i 9. Hvala žiriju. Hvala publici još jednu. Hvala Meho, mikrofon ćeš dati meni. Hvala. Mislim da nešto kasnije, samo da vidim sa žirijem, jel nastavljam odmah dalje ili ide neka pjesma između. Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme, da li se momci usavršene pitali neko za mene? Kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme,